A u svakodnevne ozbiljne i opasne poslove beogradski vatrogasci često izlaze u susret i posebnim molbama građana. Nije lako kada 80-godišnjoj gospođi kućni ljubimac pobegne na drvo. Odnedavno postoji specijalizovani tim volontera koji u takvim slučajevima odmenjuje vatrogasce. Oni su speleolozi, alpinisti, planinari i spasioci. Zajednička im je ljubav prema životinjama. Pre mesec dana odlučili su da se okupe i oforme prvu specijalizovanu službu za spasavanje životinja i domaćih i divljih sa visine i s dubine. Životinja je tada uplašena. Mnogi životinje su tada izbezumljene jednostavno i pokušavaju da se odbrane od vas jer misle da ih vi napadate. Tako da morate drugačije da im prilazite. Znači, mnogo opreznije, mnogo pažljivije. Morate da poznajete razne vrste životinja da znate kako će koja da reaguje. Ne reaguju čak ni svi psi isto. Mislim, znamo to iz prakse na kraju krajeva. Mačke su pogotovo nezgodne jer jednostavno mačke se brane, oni imaju kandže. Prvi radni dani i prvi klijenti. Ova maca je sada bezbedna zahvaljujući Sari, koja je čak iz Slovenije došla da bi se bavila ovim poslom. Najrizičnija je ipak bila operacija spasavanja slepih miševa. Imala sam vreću za opremu u koju smo ih, naravno sa rukavicama, pošto ne smeju da se diraju sa rukama, sa rukavicama smo ih vadili iz otprilike ovolike rupa na visini negde od 30-40 metara. To je bilo dosta visoko. Sada vežbaju u bazenu da bi bili spremni da spasavaju životinje i iz vode. Naročito su teške akcije zimi, kada ima leda. Mi se bavimo prevencijom da ljudi ne bi radili to samostalno. Jer čovjeku kad pas upadne u zaleđeno jezero, a nema ko da ga spasi, on će krenuti u to jezero da ga izvuče, može lako da se desi da i sam strada zbog svega toga. Zato je bolje da dođu ljudi koji su obučeni za to, koji imaju opremu i da to rade. Znači, time faktički sprečavamo gubitak ljudskih života. Spasioci su volonteri i finansiraju se isključivo iz donacija. Tako su upravo dobili torbu za prvu pomoć. Ideja je da u svakoj opštini u Srbiji bude obučenih ljudi koji će moći da pomognu u svakom trenutku. Još ne postoji centralizovani call centar, ali stranica na jednoj društvenoj mreži za samo nekoliko dana prikupila je više od 1000 lajkova.